Memwakaba eba trending news o Emadek TV so medin ene akosia Diamond meda SMG Casual Fashion Clinic ena afen so no Gateway Senior High School asese wo mo aso memu ama metimi de dwumadi eba besom na ene ensem wayate ene senche bia ena Ghana bloggers ne bi ede picture bi ebeto social media ya wo mo atwase se school uniform anase uniform Ghana Education Service awada anase o maptena so apene so se teachers Ghana ha nyina wo mo ebe hye se de be ya teachers ne ebe unique apart from Ghana anase aban adwumafo ni nyina o mpese achechefo na teachers fo no wo mo ehye omunya atade ehye se de be ya omo no wo mbeti omo ho mbe look different achen abanyadwuma ifo nyina ha picture na meka ne ho ase no na abeda o screen so no wo hwe picture na efeyie na menim ba bia Ghana bloggers ekofa sa picture we edeba ebe blogge se Ghana Education Service for na agi atum se wo mo ebe oda ma Ghana teachers nyina ma wo mo ahye no mi hu ye de na ye mefe na ye mede esan se achechefo na nkasa no ye nheda mu wo mo sa wo Ghana ma mu ha na se wo mo ebenya mo unique uniform dia ade ananka eso ani na eno na anopai anase nra Ghana Education Service for ababe kasa fa ho se ade a wo mo enye hyehyeye bia se wo mo ebe school uniform anase bibisa ede ama Ghana teachers fo nya so mbe bibisa kra na enye weekends no na wo mo ebe ede bibisa ebe to na mbe ka bibisa ede ache Ghana for se wo mo ebe school uniform de ama Ghana chichefo nyina nti sa video anase picture na wo etwago ewo screen so anase ye hu ye no weekends no enya de ye nokre ye fake enti ye nhwe na ye mpa bibi enye ewo ho na afi so mo edit to bloggers fo na anim se wo mu hu bibi a ewo se wo mo hwehwemu anase nsentwefo journalist fo no so mo hu bibi na se wo mo ebe kasa afa ho se wo mo nhwehwemu ansa na mo de abeto Ghana fo nyina anim na Ghana Education Service ya Trinity efene GES no ade a big company wo Ghana mamu ha sei enti na nye bibibia na ewo se wo fa na ade tag o mo so makase na makase ewo se o mo nhwehwemu na o mo ti firi o ma no ansa na wo mo de aba abeto dwa se sei na wo mo de beto dwa na se sei na o mo amfa antudwa aha na mede trending news a mekofa free GES Ghana Education Service akache no mede ebesie na aseda piese nkoma SMG Casual Fashion Clinic ono ene pamo atare hyemi ama nne muhu mi ame ho aye fei wo pamo entade se ope atade akọ wedding birthday anase naming ceremony anase uni style kra na wo de ko SMG Casual Fashion Clinic a wo de fantoma ne kokeke obebu booster betwetwe style de ama ba bia wo kọ no nso wadanso wo mu enyina emu se ope ye twa kwan a ye osunwane odomase obetimi afa number na etwago na so afro mu na chese se ope matari a mehye kura na SMG ye bepam de ama Gateway Senior High School to Nsafro bibia watwe BC yawie anase se watwe wasi nsohwe na wampase a obetimi aba Gateway Senior High School ni acheche oniema bia ni so ene de wase wo ya wanye nti a wotwe nsohwe na wo feli je no se wo ba yesuku yi mu a ye serene environment na hot yie babi akora na nase wo betena asuade no hot ya chese wote honom kra na usuade enko otim kra na ebe force a akotim ye courses aye bi honom General Act Home Economics Business ene courses ahodo bebre sa wo ba na school fees no ntimi ntua ni nyina embomu a mesrew ye be ma obre na watua ne nkakra se de be ya wo nso betimi ahye school na sia na so ba no ebetimi ahye school na ase na bibia atimi akonkan so hwe ye twa kwan ya ye osunyane ba kuni aba obetimi afresi wo na na director na oda TV oda school na no atwetwe nkomo na agenchi mu eche midi ene akosua Diamond makram